Ramadan panjenengan tinggi apa sabar telok toko kula pai sangunah mertung pasan ring buduh berdua pasan ring soleh nomor telok pasan ring weli ini bu mertung pasan ring buduh berdua pasan ring so mertelok pasan ring wel pasan ring buduh tak ngakan tak nginom tak pelong tedung maksiat pak gun rasanan pak gun tungat duan arasanan iri hati muntah nyaring tak rasa nih bu artis nih kak ku lebih orang curi penyanyi Elvi Sukaisi lalu salam Muhammad jadi resep kiai nomor situng kening ten debu minggu sampean nih kak resep nih kak ini bu sini dong resep kiai nomor situng iki kak dinto uminah istiqomah baca Qur'an gampang kula istiqomah juga mak kae maca Quran tak teman tobeng keng surat waqiah apa terus punya apa sih mak terus punya bangunan le tuli mare masjid kula kebai masjid pondok madrasah ngabi 5 miliar tepuk tangan 5 miliar mak nginom mak kula mak darah mak asraf ra asraf poe kala rocong pola tadi ketularan deki rambengak nih kejugan santreh amin amin oleh barokan kulit tanda ginto mantog kula kisah dari Pangkelembon ia cek norok mayuna studi bandeng nak meletau perkembangan dalam desa pun apa oleh barokan nah amin Allahumma amin siapa tahu can kula kila ada yang jual tokun barokah ada yang ke bayi pabriken baro kodunya ready baro amin Allahumma ada yang kebaik tokun kenceran ada yang kebaik pabriken kencer kapan tak hadir makin mulai kado tahun ini kencer mau hadir separuh oleh mulai hadir sampai ber oleh ben man amila salihan fali nafsih wa man asaa fa alaiha wa ma rabbuka bi'dhallabil lil 'abid. Udah mana mak kairan surat napa ki ibu rumah akhir ada surat akhir surat Fussilat akhir surat Fussilat ayat dibudi pada 6 atau ayat ke-6 surat Az-Zukhruf. Allah punya Al-Quran lagi amin tepuk tangan 100 untuk regu B kan kena mare mungkin regu B dah ini kebu hafal Quran kulit cak tanya aki ingat nih surat napa mana aku tahu ini ngapa lagi saya ceramah Nabi Muhammad cak betulan barang siapa mengerjakan amal baik kalak tibi betul cak betulan cak baju deh siapa orang ala kau bagus kalak deh ala kau coba kalak wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid Allah tidak pernah curang Allah tidak pernah zalim terhadap hambanya Allah nikah nulis tepak kapan mira tulis mira biru-biru sekoni banyak amin Allahumma hadir tulis hadir tak hadir tulis tak on resep pertama kiai gelak nomor situng umiknya baca Quran tiap hari kula maca cuken pola ketularan kia sepenting Quran make wuki akan tak napa man arada ayatakallam ma Allah falyaqra'il Quran barang siapa ingin berbicara dengan Allah bacalah Al-Qur'an orang maca Quran ni kebu budabuan sareng Gusti amin Allahumma kabala terus terang sareng Syekhona Holil pakola kabala ka entuk kiai kula mun bulan Ramadan maleten pecekon orang kula mun bulan Ramadan nang YouTube badah kula bulan Ramadan hatam Quran saareh situng tepuk tangan angka kol sebolo ke masjid itikaf dari kol sebolo sampai maghrib monghuang bangun
Adzan Mekah. Nomor oleh 3 lekor. Oleh 3 lekor. Terus buka salat berjemaah. Mari nikah oke boleh. Mari oke boleh. Oleh 2. Berapa Bu? 3 lekor bi 2 berapa? Sekami. Terus pas tarawih. Tak lebih biasa mau rina cung santaan. Bener bagi. Hei. Cung santaan mau tarawih kan? Nyari santaan apa nyari selembat? Nyari santannya selembat Bu. Mau tarawih nyari santannya selembat. Kedemaah. Kedemaah. Kerjur nguncur. Ada jelah. Mau tarawih Allah ngocak buat Tuhan. Halo nyom. Langkau ngontan tarawih ada sama online nak. Tok ocot nak tengah selibet nak. Iku ngolaku tarawih ini an. On, mertung resep kiai, iki penikah mertung respon baca Quran tiap hari. Bu, oke boleh mari tarawih oleh lemak berpah kena telapo. Jadi ibu benareh Ramadan menyambut Ramadan kudu hatam teka situng Quran. Amin Allahumma. Gencerna si hatam situng Ramadan pada ban hatam telopol tah saya buka leh nang luar Roma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mau tak bisa baca Quran, salawat, istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal Rabbi zidna ilman nafi'a wa wafiqna amalan maqbula. Manusia nang pasti mati miskin soki tak ipele buntu labun pote osong kampuli. Sama-sama astagfirullah. Rabbi zidna ilman nafi'a wa wafiqna. Bila nyabeng dapat kadedeng kastaraja pada bedeng anak ben bini belepele senyandingi pada tak teke. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur. Bila nyabang kakerungan ngaler ker lapan celah mikir aman setak karuan sambil icoba bi setan. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal penyambungaten ke Allah, pekerongaten ke Allah, pesenengaten ke Allah. Dabun kiai kelak nomor situng baca Quran Humina, nomor 2 istiqomah tahajud, istiqomah duha, nomor 3 kiai kenapa Kak Dinto? Engki gak Dinto kesuksesan seorang suami ada seorang istri. Oh. Tersinggung gula kiai. Haram bilahi engki mage. Kula bengal ke laki. Kasihan dalo. Haram kula penyakit kula ni kebengal ke laki. Kula bujuk tedah ngiding bu. 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 Cek tedah petaan ke laki abdina ajunan abdina nyokonna. Tak bisa gula gaya kira-kira dot wi gula dia tuli mare gula sepora pun nare bu reng bini
cepon kiai ki buru kesuksesan suami terkandung kesuksesan seorang istri leres tangki kiai cak medurana laki sukses gara-gara bini se taat tangki ya maksudnya ini tadi maksudnya sedikit juga panjenengan Bu kesukseskan panjenengan sokin sampian keramat sampian hebat sampian karena andi laki sehebat alhamdulillah sedikit juga kiai khususkan seorang suami binin hebat kiai tangki mangke jadi pada hebat keduanya amin Allahumma amin Allahumma jangan bengal ke laki kibu jangan bengal ke selaki bu ki kulah mulai apolong sampai mangken tak toman sokeran sampai semalam tepuk tangan makai kulah bengal pak nyerapat ke laki kulah ki nangis lantar bang maafkan daku bang nikah anak bisa nikah bala resep kulah uning ngaji tadi kulah nikah ngiding kita pencan mon orang bini tak sarmo ban selake soker ban selake sampai semalam bi malaikat langi malaikat bumi malaikat tasek cuko etase setujuan esanantunya hewan kapi atu aki coba kau reng setak sarmo ban selake sama mangkan reng bojur pakai telur hari ki abdaud badat ada harus semurah etoles mon tusah kulaku sampai ke petare baru etoles rembagan melekat rokep melekat atit cah kip apa tit ayo rondeng etoles apa njek ya jendi toles apa tunggu sesaat mon sesaat akhir ya sesaat bisa sejam bisa semenit bisa areh nanti mon kulaku tusah sampai ke petare tuli asapo rah dak nikah juga mon tusah lemalem mulai meto copetare sampai metona tu dak sepora keselake amin Allahumma mon lagen tanda bo halo mon lagen tanda seporaen mas sepora yang maafkan daku bang mon belaut pakun tanda kesampian biarkan urusan dia cepon kanjeng Nabi in kunta tusifuhumul malah mun kamu tak demikian asapor terus lakin tak nyepora tetanggen tak nyepora geus nyepora maka fa innaka ma'allahi dhahiran sampeyan bareng Gusti Allah sepenting kewajiban kita untuk minta maaf memaafkan atau tidak kasaukan Gusti Allah terserah sepenting kok minta sepora alhamdulillah lagi kula Bu boli bi kula mun tak toko nyepora boli bi kula ona tangan sepora to bitu ketan kum tak yuk tok toles malaikat kula macon neraka dekian Siti Fatimah Bu Siti Fatimah oni Siti Fatimah Bu oni Siti Fatimah Siti Fatimah ratin ngalakone ajar kena bareng to 2 3 Siti Fatimah ratin ngalah Siti Fatimah ratin ngalah kone salat saleh Al-Ahmada Al-Ahmada wal ali wal Siti Fatimah suatu saat salah Sayyidina Ali sampai perasaan Sayyidina Ali Siti Fatimah ini kebu asapora eleng-lengin Sayyidina Ali sampai sebidak sabidak Pak Rabu Rasulullah Assalamualaikum Waalaikumsalam ya Fatimah Zahra Waalaikumsalam Abah ngabala kuluki puru tokan Sayyidina Ali Abah mangkan dek mana tuh kulis asapora bah taker sebitok kali aleng sebitok kali sepura Sayyidina Ali sampai sebitok kali
Akhir oleh 60 kali sebita kali sepora. Iya kok nyeporah kok coba beli boleh. Pada bu Kanjeng Nabi. Nak Fatimah, andaikan kamu tidak dimaafkan oleh Sayyidina Ali, been pakai tangan nak teh ya kuwaban sengkok nang alam akhirat. Ya Allah, Gusti minggri lah makan lakon reng bini ngariah. Bu sudah sepora kelaken bu, kula pun mereka jangan sepora. Ridha Allah fi ridha zaud, wa lambat ridha Allah nang rai sepo. Ridha Allah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Mun rai sepo ridha Allah ridha, mun rai sepo tukah Allah tukah. Sepo lika, mun orang kelak kelaken mungkin, mun laken ridha Allah ridha, mun laken tukah Allah tu. Mangkan kul tak sampai semalam mun atau keran ki bu ki. Pon te buna kiai kelak kenapa? Nomor situng kerepai lah kana. Mertung istiqomah baca Quran. Yang kedua sholat tahajud dan sholat duha. Yang ketiga kesuksesan seorang suami apa seorang istri. Kesuksesan seorang istri sebaliknya juga atas doa seorang suami. Makanya ya sebalik kedeng laki cek ngutuk melolon mantar ya bingko ya tak baju lagi ya. Tak boleh lah. Itu istri siapa? Kan istri bapak, betul pak? Pak, kabel rosak error. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Resep pangkempang, baca Quran, istiqomah tahajud banduha. Kula duha kiai, atau tahajud kayak ngerang-ngerang. Cek pak adem saya bebe, tangki. Mon repot aduh. Kalau mun rajo otang mun arisan tolong gendeng. Ya Allah, ya arisan, ya gening. Tan bu, kuli tak nuruan arisan. Arapa? Noro arisan aja. Kuli kiri bikutan arisan nih kah? Mun noro arisan, anapa? Mau tak mau, tanggal 10 kudu majer, dikejar utang. Gini bang ki. Kulantan sadepaan tingkel, kuli bengi pegawai negeri, kuli tandi gaji, tau sabeng nabeng sampean mareh ambung cek noro boleh. Anapa? Letak sosa, maleta munro arisan berarti sosa kebai tibi sosa eka kebai semakin kiai Mbak Nabi pagi belajar Quran jam berapa kiai? Dari setelah subuh sampai jam 10, dari zuhur sampai jam 10 malam. Wah, dari zuhur sampai jam 10 malam sholat istirahat sholat pas ngaji boleh. Wow keren. Tahun ini aku HP tak gimana? Tak kengin aku HP tak kok carpaca, tak kok cubi-cub, beda tade, sekemaan. Dari ambu baca Quran ampun kiai engki cukup kiai resep apa boleh kiai resep tu sukses kan itu kiai makleh sukses engki harus pon apa baik kalau ben boleh datang ke cek sampai amusuhan ben datang tepuk tangan tahun leso musuhan bi tatang lakon sebebe tak sarmo ben tatang padahal mun sakit gering sen ada nih kata saya ngocek pelapa mun kepatian nih kata tangke saya ngale kuburan saya mikot mandi ini kata tangke saya mikol nih kata Salatullah salam Salatullah salam alaya mangkan cek somo soan ban tatang mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu pasera orang iman dak Gusti Allah partai jadi hari kiamat ayo hormatin tangkeh alhamdulillah
Rabbil on yung rengakin Quran. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yaziduhum min fadli innahu ghafurun syakur. Dapun Gusti Allah saungkun orang-orang yang maca kitab Allah Al-Quran wa aqamus salah, nomor 2 mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang gelek ingki penika selalu baca Quran, apa jeng sedekah, baik sedekah share, sedekah rahasia. Yarjuna tijaratan lan tabur, mengharapkan dagangan dari Gusti Allah. Tak teman rogi abelanja ke Allah, tak teman rogi sedekah, tak teman rogi mos Quran, tak teman rogi abelanjain fakir miskin, tak teman rogi abelanja anak yatim, tak teman rogi abelanja anak reng radah, atau abelanjain umat Allah liyalah tijaratan lan tabu alani yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum, supaya orang gila bagi kencana wa yaziduhum min fadli ban tambah kencernah. Amin Allahumma amin Allahumma innahu ghafurun syakur. Allah Ta'ala panikah adzat semahanya porah, Allah Ta'ala panikah adzat semaha bersyukur. Kul panjenengan manusia syukur dak Gusti Allah. Man syaghalahul Qur'an an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdala ma utiya sa'ilin wa fadlul kalami wa fadlu kalamillahi ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala khalqihi. Sera-sera orang benare maca Qur'an, sera orang benare maca Qur'an an dzikri, dari adikir ke Allah. Panjenengan montro adikir ke Allah tore maca Quran. Wa mas'alati montro minta ke Allah melalui Al-Quran. Maka orang gila adikir Al-Quran minta melalui Al-Quran Gusti Allah. A'taituhu afdala ma utiyas sa'ilin, maka bekal parengi pada ban parengi orang paling utama nah, paling hebat, paling mulia nah, orang se parengi permohonan sareng Gusti. Amin Allahumma. Jadi Al-Quran tore bocah kebaik jembatan untuk sukses. Amin Allahumma. Kepon kiai gelek baca Quran sukses kiai. Ayo Quran baca jembatan untuk sukses. Amin Allahumma. Wa fadlu kalamillah ala sa'il kalam, keutamaan nah debu ingki penikah debu dak Gusti Allah, ingki penikah debu Al-Qur'an. Ayo baca Quran teka semakro benare bu, teka yasin, teka waqiah, teka tabarok, teka macam-macam surat baca di panjenengan. Amin Allahumma. Ka fadlillahi ala khalqihi, pada ban utama nah ingki penikah Gusti Allah atas makhluk dari hebat debu dikir Al-Qur. Amin Allahumma. Sami'tu lailatul usriyabi al-haqqu yaqulu ya Muhammad. Kaula mireng tempat Isra wan Mi'raj Nabi Muhammad edobi sareng Gusti Allah. Wahai Muhammad, mur ummataka ayyukrimu thalathatan. Wahai Muhammad, perintahlah umatmu menghormati 3 orang. Amin Allahumma. Ngerti bu, ngerti bu, ngerti bu. Mbak, kursi, mbak, kursi, mbak, kursi, mbak. Kurang kada, mbak. Resek ki. Ojen, ambu ki. Sip, ambu. Oh bagus, seger mulia ki. Mulia. Oke. Cukup beda acara. Cukup ki. Sip. Bu, kayak kaki nih kak nih. Sekejap ki. 2 menit. Boleh 2 menit. Sekejap ki bulan Ramadan. Mesen lagi. Bulan Ramadan panjenengan tinggal apa bertelok. Kok lepai sangunah. Mertung pasan ring buduh. Berdua pasan ring soleh. Nomor telok pasan ring weli. Ini bu. Mertung pasan ring buduh.
Berdua pasan reng so, bertelok pasan reng wel, pasan reng putuh tak ngakan tak ngenom tak pelong tedung, maksiat pak kun rasanan pak kun tungat tuan arasanan iri hati. Ika mertung. Berdua pasan reng soleh fakaful jawarihi minal atham, aja ke seluruh badan tak ada maksiat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Degelesan jarasan orang politiker tengal cek ding cilingan laki noreng bi noreng Ramadan kopeng cek ding yang kireng atokar bapak ibu ding yang ki Quran tabu cek sampai ada perkara haram oleh korupsi oleh taruhan oleh nyabung tak oleh deer anapa kullu lahmin nabatamil haram fanaru aulabi tiap daging tombun perkara haram eta bengkade berapa neraka naudzu billah jabun kanjeng Nabi mun pasaan ada perkara haram kaman bana kosron wahadama misra pada bereng abangun Roma tapi se Indonesia ya bom naudzu. Seterakhir pasan reng waliullah al ilahiyah al kulliyah segala-galanya hatinya berhubungan dengan Allah. Imam Syafi'i kediaki saya hafal kediaki Imam Syafi'i bulan Ramadan hatam Quran sebitak kaleh. Hoi Imam Syafi'i sebulan Ramadan hatam Quran sabitak tidak ada waktu untuk bicara nenang cemacem tade ngireng kula panjenengan saya hafal ayu becah amin Allahumma saya tak hafal ayu becah tak oleh tung sebulan amin Allahumma sekadin top motor dan kaula kurang lebihnya mohon maaf menabi banyak kesalahan dan kula lebih-lebih dak Kiai Abdul Aziz ngireng andi santreh sabada kinto buktian andi kaman to kula bedi kinto amin Allahumma. Anak kula terus sabagi ya mak bawa gelem apa lagi nih kah aduh jo yang tak hafal tak kuat hafalan nih kah pada minggu lemah otak lemah tak kuat hafalan terus sabah juga yang kata jot kata orang sekadin top peraturan mak kai bisa hafal seroning pola gelem kita ya seperti sabada dapat betah tak poron tako cing ini situng mak guys sekali top matur dan kaula moga-moga keterangan kita bisa manfaat kebiasaan utuhnya akhirat amin Allahumma. Pertama rengaki Quran resep kayak sukses baca Quran tiap hari tahajud duha amin Allahumma. Cek nyakein tetangga kudu akal tetangga amin Allahumma amin. Boleh dan kuliki buruh sapa orang yang terbuda Allah banyak maca Quran bulan Ramadan banyak maca Quran reng apasa bertelok reng buduh reng soleh reng welih pesan reng buduh tak ngakan tak ngenom tak bolong teh dong reng welih reng soleh aja keseluruh badan tak laku maksiat pasan reng welih al ilahiyah al kulliyah hatinya selalu berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini perjumpaan kita, semoga kita berjumpa dalam episode yang akan datang. Mon korang ngujang tibi kurang lebihnya mohon maaf. Awas abang-abang tertinggal barang-barang bawaan Anda, jangan sampai tertinggal barang-barang bawaan Anda. Oleh berkat ke bangun tak oleh mulai sekak dintap matur dan kaulah kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih.